Anya laki din! Ay, talaga summer na kumare. Wan nga rod kumare. Summer at talagan. Sa bali ti bara na. Wan nga ron. Ngamore ka sa no, pwede ka bara ti summer, mare. Nabarbara lang to ti panagayat ko kanila kay ko. Os? Talaga lang ha? Ay, wan man. Puno di bagbagak, mare. E di ka ano man. Sana bumaaw ti panagayat ko kinikwan na. Ala, naganon din na ibagak, mare. Ilakwan namang gini ti soft drinks. Coke mismo. Ay, miss ko na talaga siya. Anya? Ay, sika talaga. Ala, ilakwan na ko, Dani. Ay na, nagbara talaga, mare. O sige, mabiit laang kumare. Wan gayam kumare. Amang no adala ko di mother mo akamote. Kamuti? Ay, ada Kano pa anaawan ti kamuti, balay ngay. Apay, gumatang ka, kumare? Mano nga tapangtad na iti may sa kilo. Kasla lang 45 pesos per kilo, kumare. Sumuti ko nanay din na minsan. Ala. No si di gumatang, mare, ore 40 pesos. Itulod ko pa dito, kayat mo? Alaman nga rod mare. Ilakwan nak iti 10 kilos no ada available. Ura iyag mo inton bigat. Ay, sure, kumare. Apay, ananong ti kamuti aya. 15 kilos pa Ipadas ko man ti aglako iti halo-halo ita. Apag iso nagbara ti panawan. Ay, mayat day ta na panunot mo, kumare. Ay na, mayat day ta. Sigurado nga do, ti umay gumatang. Sapay lak mo mga rod, kumare. Nagpudot ti panawan ngam pumanag na kayo nana. Ay, wan nga rod, Sandra. Mapanak man di ta tersina ni Berta. Nadamag kong amin nga da kanula ko na ahalo-halo kay. Anya? Makapangpanganak mo iti halo-halo. Gapo iti kastoy akabara ti panawan. Hay, anya lakit din aya. Ala in kayo nga ruden nana. Halo-halo gayam tila ko ni Berta aday-day wanda. Agla ko akman man. Apay kit din. Ay na, nagmayat at talaga da ito'y lakom ahalo-halo, Berta. Kasta ayan nana, ay katagyaman nak Nagmayat, saan mo at inipid ti ingredients na? Saan talaga nana? Taanya nga tiganas ang mga notipidan ti ingredients na. Ure medyo nangina, basta lakit ti satisfying mo't at iraman na. Ay, an-anwam tinalaklak at presyo na ngay, no nakatamtam na'y diawan mo la. Ay pudno na'y tanana. Mala, mga ramid ka pa iti maysa. Iawid ko man, takanan mo ti patpatag ko nga asawa. Anya lakit din, dagitaman nana. Ay, oray bakit kan lakay kamay. Nadungo kami lata iti tunggal maysa. No anya ti kanag, masapol mo takanan na. Tap no fair. Anya laki din. Manungay matimay sa order halo-halo ni Berta nana. Ay kwa. Nangina ti may sa order. 75 pesos. Ngam worth it mo. Gaputan na imas. Anya? Saan na atin ipete ingredients na? Iso nga okay laeng ti 75 apresyo na. Nangana ko na, ijay tersena na. Dahito'y may sa order nga iawid kaw. Kanon mo't ni sweetheart kaw. Ha? Ala labsan ka pa'y nga round, Sandra. Ingkamutan ijay tersena ni Berta. Taramanam ti halo-halo na. Ay na, nagnanam ko naktumag. Anya laki dahil.
Apay nga glako kay halo-halo. Kat nakita mo lang nga rodo nga glaklako ni Berta y Tersena na. Kat, anya ko ma. Agla ko lata, taagla ko akmat. Una yun, Anton. Ay, adayta ka man ako nakon. Nakakita ka man ng itituladam. Imbagak mat idiging ka. Asaan nga min anasaya at agtutulad. Ngam agtutulad kalatamat kami. Ay, basta. Aguli magkalataman ngamin. Anya. Basta siya, agla ko aklata. Kat masiguradok to nga amin alumablabas dito'y amapmapan ije tersena ni Berta. Dito'y danton agumatang. Ha? Apay, isulaang ayat ti makalako iti halo-halo. Ha? Naimimas to tilako kunak tumag. Ay, wow! Naglalako ka na rin pala ng luha-luha, kumare. Ay, wala kumare. Iso agumatang kanta ni. Awan pa'y buena manok itilakok halo-halo. Apay nga awan pa, kit maluman. Awan pa'y nga rod. Awan pa'y matim may gimatang. Ang mga no ijay daayan ni Kumari Berta, napan gimatang mare. Anya? Imposible mo nga awan din nagsapol iti halo-halo ita. Kat permi ang nagbara ti panawan. Ay, Ala labsan ka pa yung arod mare Inaman pa dita tersena ni Mari Berta. Ijayak man na mapan mga na iti halo-halo. Nagnanam ngamin ti arabid na kat. Kasla kananam na kanumot lang. anya? Ay, una yun na niya, Sandra. Ugali na talaga tagtutulad iti lako. Ha? Apay anak ko ng data. Una, gano'y dinamuan na ang naglako kay ti halo-halo kat naglako mo't. Anya? Wan mare, ngam itay nagnaki di tersena na, awan pa'y kanubi na mano na. Una yan. Paglaingan na talaga, hindi pa lang nga ramid na tikas diyay. Noan niya ti maamuan na alakom, tuladin na. Medyo nalaklakapay ti presyo na kingka. Tapno, ay na, tapno. Bay amo na. Tuladan na lata Makaamo dagi ti tattao no sa dino ti kayat da pagkatangan. Ay, sa bagay mo't kiti, amare. Ngam, nagalas ti kas diyay. Agtutulan. Ay, kanya laki din ay. Kunak tumod kay. O niya nga ita. Kundi tulad kay tila ako ni Berta. Awan lang rod nagmamaayan na. Agtal na ka man si Kanton. Noawan tinasayat nga ibagam. Sumardeng kalatan. Di ka lang amin makapanunot nun niya mati may lakom. Nun niya amin tinakita miti karuba. Masapul isumot ti lakom. Nun niya nga rod ita. Anya? Nakulampay kanya nga inutang mula ang kinitata Guruyo. Tinagpuo na miti halo-halo. Nun niya kamatan. Ala, Huston! Apay, kunak aya asi katimang bayad iti inutang ko no bilang laang. Katsakmat, anya lakit din aya. Anya. Man nakibiyang kalaunay. Di kalatagulimag. Makarurod. Ay, na yan kumare. Apay nga kasla saan mo't ang nagbayag. Insardeng monti pa naglakom iti halo-halo. May saka man. Sumardeng ka no di mo kaya't amairaman kay itipungtot ko. What? Di nakpagpungtutan ko naktumay. Ay, si kakit di mo. Damdamagig laeng no apay nga insardeng monti pa naglakom. Makapungtot ka mo't tin, mare. Anya? Naamuam lang amin ti pa naglako da ijay bangir. Naglako ka mo't. Mabalim mga amin halo-halo ka ni Mari Berta. Boko Diyos matkin ka. Kukwam to mga amin ti agtutula. Tanya nga ita. Anya? Ay, di ta ka manlangan, Mare. Anya ngay nga rod no saan ang nag-click ti halo-halo ni Sandra. Saan mat apa naguyaw? Ngam saan kanumot ngamin anaimas ti lako na. I want true. Nakatamtam na ikano. Nagpasit ti gatas na. Ay na, talo lang ti ingredients na.
Anya kay dadya? Ay, nagtipid matan. Nawampay saguna. Hamumutin ni Sandra. Uray makan, kitipidin na. Anya pa'y ngay. Ay, pampanunotak nga rod manan ti aglako iti barbecue. Adamot basit anaurnong ko iti panaglakok iti halo-halo. Umdas siguro nga igatang ko iti meat. Ay, mayat dayta na panunot mo, kumare. Sigurado ang magustuhan dagiti kaaroba dayta. Sabay la kumangarod kumare. Ay, sigurado nga agkaraibos to. Ngam, sa balyam titudok na. Dagak kulong, kitang tuladin naman eh. Ay na, kunaklakit din no dito iti ayan jay maangangot ko ang nagbanglo amay tuntuno. Iso nga imayak. Ha? Ijay siguro ayan ni Berta. Naglako siguro iti barbecue day jay. Anya? Ala, labsan ka pa ya. Inakman sa pulen jay maangangot ka. Kunakon ka. Dito iti ayan ti maangangot ko ang nagbanglaw. Ha? Ay, wala na. Ipadas ko man ti aglako iti barbecue, barang agklik. Si kakit demot. At daya mo tila kung masaan ang nagklik. Malamang kiday. Itunwan nak iti agbalor iti duwag kasaw. Na imbagla meriendaan mikin nila kahit ko nga ipatpatag ko unay. O, na yan, nana. Katuan mo't balasang ka. Malakit din. Agituno kan tanay. Makapangpanganak una yun. Sigurado ang magustuhan nila kay ko dayta. Nang runa dayta isaw. Ay na. Langana pa'y lang. Nagnanabad. Anyaman lagi to yan. Ha? Ay, kung naktumot ka. Nakita manin ang naglako ni Berta iti may tuntuno, isong aglako ka man niya. Anya? Ay na, Sandra aya. Ugali mo talaga tagtutulad, sipod pa eh. Nakitam lang amin nga agpapaasok da, ijabangir. Agpasok kamay. Unay kan? Sumardeng ka man, tawan tinasaya at nga bagbagam. Sandra, ora anyat makitam alako da ijabangir at Teresina. Saan mo atuladen? Nangrunang saan mo akaimaan? Ha? Pilitam tumangamin ti saan mo akabailan. Nagtuntuno da, agpisbol ka kumaa, kasjay. Maawatam, Sandra. Anya laki dinaya. Oh, agpapasok ka magayam, Sandra. Una, apay, nila ang Berta ay ti makabail nga agpaasok. Agpaasok kak mo ta. Anya, ay anya laki din aya. Kunakon ka. Tinulad mo man hindi pa naglako na iti may tuntuno. Ay, agtutulad ka talaga. Anya? Amin mo tin, Maria, makita mga ilako na. Kit ilako mo. Bibiyang mo kumangamin. May sakamot aman nakibiyang. Di kalat tamapan ijay ayan ni kumaring Berta. Ta ijay ka amapan gumatang. What? Di kalat ta lumabas no lumabas ka. Dilaw ka pa'y laang. Salbang kakit di. Makadadaol ka iti aldaw si kaabakla. Panaw! Ay, Ay, yakman amo na niya klase pa nagpampanunot iti adda ni Sandra. Taapay manan. Kano tinulad naman nanti pa naglakom iti may tuntuno. Anya? Ay, nawun mare. Linabsag nga ron amadama mo iti panagtuno na. Ay, una yan na, Sandra. Idinaglakwak iti halo-halo tinulad na. Sa itamanan, tinulad namanan. Ay, nawun nga ron mare. Dilatan na naglakom iti fishball no iso. Sa nakas di ano anya ti makita na kit tuladin naman. Bayam latan ah.
Sapay la kumaa, tamakalakulat ta, tapno adagong gunana. Ay, sapay la kumaa, kumare. Ay, imbaya ka, tasaan ka mo na mauray nga umaigi balay ka, Sandra. Ha? Nagsaritaan tamad. Ano saan ka nga agbayad iti utang mo, itipit saan nagtungtungan ta. Ket ag porsyento na jay. Eh, tata, awan pa'y ngamin pagbayad ko ita. Saan mo't anagklik di nang usarak iti kwarta nga inutang ko kada kayo? Ay, nagklik man mo no saan. Saan ko aparikot na ita? Di kanya ka biyang ket agbayad ka iti utang mo. No di mo kayat nga ipabarangay ka. Anya? Agbayad kan, tanay. Manumatan alawas anagururay aki balay nga umay ka. Gamawan ka mat nga imay. Tata, pangaasim kumata ikan nakpay iti pawayway. Uray may salawas laang. Aniya? Ikarik nga agbayad akal pasan ti makalawas. Mala. Ikan kay ti maudi a pawayway. Ay no saan kanto paya makabayad kalpasan ti aldaw nga imbagam. Ipabarangay ka talaga. Anya? Wen! Tapno nga min makalako ka. Kita na pagbayad mo iti utang mo. No anyat lako na iti bangir saan kumamot nga iso at ituladam. Tapno agduma kayo iti lakaw. Mawatam! Ha! Anya laki tinaya. Ha! Ay, naon bibiyang ko. Ipabarangay na ka ni Tata Guryo. Anya? No ti inutang mo kumangamin kan kuana, kat impuunam mo't itinaidumduma ala ko. Saan mo? Amin mo ngamin ala ko day bangir, tuladam. Anyakan. Unay kamagtan, Anton. Imbes kit di atulungan nak. Ngam saan mat, takas tapay lang ti bagbagam. Anya, kasta tibagam kanya. Idintutan ako nam idi, asaan ka pa kibibyangan, tasaan mo't asyak tagbangayad itinutang mo? Sana ya? Anya? Iso ano ko na ni Tata Guryo nga ipabarangay na ka, no saan ka makabayad iti utang mo, ay makamu ka magtana ah. Anya? Di ka madimngag iti kanya. Iso asong batam datrasong gengkwana. Laki din. Ay, kasano nga tada ito yan, aya. Umayan ni Tata Guryo inton bigat. Ay, awan pa'y pagbayad ko kankwana. Hanya matan, nakababain lakit diti may pabarangay. Ay, Oo, itaman pa'y akas ta tilangam kumare. Agituno ka na, tagumatang akman itilakom. Araman akman mo'y kumare. anya? Ne, apay akitayan nakakas na. Ah? Ay, ko. Insardeng kunti pa nagtunok, mare. Ne, apay ngay. Sayang adino'y sardeng mo. Awan, kumare. Gusto ka itiimbagam iti kanya. Ha? Ano anyat lako da kumaigay bangir kat saan ko atuladon. Ha? Naminduan at tinulad ko tila ko ni Berta ng pasig abang krap. Nakautang ak paikit di nga iso ti parikot ko ita. Gaputan ako na ni Tata Guryo nga ipabarangay nakno sa anak nga agbayad. Anya? Hun mare, day tatipod no, iso ti parikot ko ita. Ay, awan mo mare. Dahil tanto lang amin agtultulad, di amom nga ramidan. Anya nga ita. Sapay tuso ka din, dilawin ka. Ay, anya lagi din aya. Dahil ito'y titandaan ng mari ah. Matulad mo tila ko, ngam ti panagtimpla. Saan? Iso ano maminsan, agpanunot ka pa iti mamintalo 45 nga pulo, ah? Sakbay nga agtulad ka itila ko. Mawatam? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din.
Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.